Nababakabalin, welcome to Where in Pampanga. Yes, for today's vlog, kung kayo mahilig mag-DIY sa bahay or yung mga naghahanap ng tools for your business, available yan dito sa may DAU, Mabalacat. Yan guys, so for this video, we're gonna tour you to this new power tools store dito sa may DAU, Mabalacat, Pampanga. If you wanna know more, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Actually, si DAU Mabalacat has been known dito sa Pampanga and all throughout our provinces. When it comes sa mga tools, yes, exactly. So mura si DAU, it comes sa mga prices. And might as well consider yung mga ganito, no? Napakamura at the same time, high quality. So yun nga guys, kasama natin si Ma'am Christine from INGCO para introduce niya sa atin itong store nila dito sa may Mabalacat, Pampanga. So please say hi to our viewers naman po. Yan. Hello po mga ka-INGCO! Yun! Ano po yung parang pinaka nakilala si INGCO? They're very known for their budget price pero high quality items. Yes. INGCO has a very wide range of products. Yes. More on power tools and cordless po eh. Uh-huh. Cordless impact drills, rotary hammers, even mga weighing scales natin, mga digital electronic scales. We also cater yung mga air compressors and generators. The middle, no, sa aisle natin, we have other mga tools din. So we have compressors, generators of different sizes and capacity, no? So this one, 2,500 watts. At the same time, sa mga pang-engine, Yun, mechanic, ito. Parang Pangbuhat. Yes, ito yung parang pangbuhat sa mga makina. Makina. Or multi-purpose actually. Yan, depende rin siya. More on self-fulfillment eh. Iba ka pa rin kasi pag alam mong nagawa mo by yourself, na hindi mo iniisip na, ay, kaya ko pala. So, with this, I know I can do more than what is already given. So, kung meron ganito and I can do it, I can do more, I can enhance it more. Kasi I have the right tools. Yes. Ang galing po ng sinabi mo, ma'am, you have the right tools. And I believe, no, yung mga, even the simplest task, when you accomplish it, it's very self-fulfilling. So from your hands, you're able to fix, you build, and create. Yes. But I think, no, yung mga uso talaga ngayon, yung mga mga wireless. Speaking of wireless, ayan. Ito dito sa section na to, makikita ninyo yung mga Selection. ayan, no, same battery, you have 120 plus tools na pwedeng gamitin. Ito yung sample battery natin, which is pwede sa mga ganito. Yeah, so sabi niya, same battery, just purchase one battery. Although, syempre na, I suggest na each power tool, you have your own battery para hindi siya lipat ng lipat. Kagandahan naman, magagamit mo sa lahat. Yes. So, sample power tools natin, guys. Meron tayong pressure washer. This one is for shear. Mga pang... Metal shear. Metal shears or yung GI sheets. Ganyan, mga bubong. Mga civil engineering, bro. Halimbawa, sa mga daan. Yeah. And then you have to, parang walang bubbles yung semento. They're gonna use vibrator. Ayan. Ang pinagtataka ko lang dito is... Saan magagamit to? Yan. This is the biggest drill bit we've ever seen, bro. You know? Imagine. Saan kaya gagamit yan? Yes. So, yeah. Sa mga may alam kung saan ginagamit to, pa-comment na lang. Yan. So from the biggest or the longest, meron din tayo for the smallest. For your, siguro, pag naghahang kayo ng mga pictures of walls or mga frames, yan, available po sila dito. And then meron tayong mga bala ng Grinder. grinders, yes. Ang dami guys. So if you're gonna go here, siguro sa inventory natin, they have more than 1,000 of items, no, starting from sa gardening, industrial, for your DIY, construction, mechanical, even yung mga pangbahay lang, available dito sa INGCO. Yan. Okay. Alright, ikot pa tayo guys. Hanap tayo ng mga tools na ginagamit sa bahay. Actually, ako kailangan ko rin yun since meron tayong kinukumpuni sa bahay, mga
simpleng butingting, Yes, ganyan, at the no? same time, pag nag-assemble tayo ng mga binili natin sa Shopee, mostly naman mga DIYs na yon. Correct. So notice guys yung mga tools natin dito. So ito yung section for electricians. Mga insulated yung mga tools natin, no? So anti-shock. Iwas na rin sa pagkuryente. kuryente, Ako naman, correct. ito lagi yung inahanap ko when it comes sa pagkumpuni ng motor. So notice this is 44 pieces set. So ano kayang nandun? So ito yung mga wrench niya, tsaka yung mga kumbaga sa bala niya. Yeah. All-in-one na siya. All-in-one. Yeah, so, lalo na sa may mga sasakyan, may mga motor, pwedeng-pwede na to. Yan, so notice meron din tayong jack, no? Yes. Okay. On the other side naman. On the other side, Syempre, yan. hindi naman mawawala dyan yung when it comes sa safety ng ating mga gumagawa. So, safety hats. Meron tayo dito, safety hats. Even yung mga tool bags, toolbox, and mga safety shoes. Yan. Boots. And ito ito yung isa sa mga pangarap din natin magkaroon sa garage. Yes. No? Toolbox. Toolbox na full set. Upcoming promos and mga running promos po natin dito sa INGCO Mabalacat. Currently, we're on our double-digit sale. So currently, dahil this is February, we have the Feb-Ibig sale, which is the 2-2 sale. And it will happen monthly. So Okay. we always have sales, just like Lazada and Shopee. For March, we will have the 3-3 sale, and April 4-4, and the rest goes on. We have discounts. So usually, our basic discounting is around 50%. Wow, basic pa lang po yun. Yes, this is the basic discounting. But when we have the sale, we usually have additional 5 to 10%. We're located at 143 McArthur Highway, DAU Mabalacat. So we're right in front of Susie's DAU. We are open from 8 o'clock till 5 p.m. We're open 7 days a week po. So Monday to Sunday. Yes. Alright. Thank you, Ma'am Tin. Thank you po, sir. So ayun nga guys, para sa mga mahilig mag-DIY or naghahanap ng mga tools for your business, go check out INGCO dito po sa may Mabalacat, Pampanga. Yes, so dito napakarami yung options at para rin siyang one-stop shop for gardening, construction, pangbahay, or pang businessman. Note guys, so meron po silang monthly promo, so go check out their fan page. And ayun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out.